Regina Nasa ukaihaha riu. Regina Nasa ukaihaha nigetha riu mwetekere tuthie marathon. Yes, ni tondu igongona ri umuthi ni ri andu aya eri. Na ni tukururia live concert ya Ngai Mutheri. Baby Top our mother ukahaha ni tondu ciana ici ni ciaku. Etagwo ngatha ya ruriri. Etagwo ngatha ya ruriri. Na ni areho ni muthuri wake ex husband. Atugeithie na atunengere kindu kana tiguo? Oguo noguo. Yes, yes, yes. Na no tugiete we. Nake Baby Top ni atunengera 100,000. Asante sana. Girigana ni mwe. Thank you mutumia wako wa tene ni murwaru. Na one murwaru mutumia wako wa tene. Gateto. Matigaturogere yoyo. Oh, dakarogo. Asante. Asante sana. Thank you very much, Baby Top. Nugwetekera kaboko na kunyitira mundu gwitwa Pastor James mena Regina Aganewe. Na please tondu mucigo tireirio inoka uruge njoke. Icio ni ciringi ngirigana nimwe kuma kwa Baby Top. Na no tuthitho wega muno koge ni tuma na kiheo gikuheanitwo ni mugathe Uhuru Muigai Kenyatta. No ina kiheo kia munene. Kiheo kia munene kinao. Mwana Megue, kama umegue. The PA to the former president. Ako wapi? Kaira bona Megue hoke. Arauga Ken. Haya. Thank you. Modo gwetwo koge ndirenda gutambura ati ni tukurugamirwo ni Ndaba Mobile Spares. Yes. Ni tukurugamirwo ni Petans Kenya. Yes. Na ni Donna Wakafura Joseph in the house. Na no go mwita hogo nigetha okay. God Hospital, Morton Fresh, Macau Plus, Double Place. Asante. Haya, na bado mego kenda kusupport ukai ya kido. Asante. Thank you. Thank you. Asante. Yuke mi oya no horosho ni mwega muno. Kizanga na no tudito wega muno.
gĩtĩo kĩnene tondũ tũrehetwo